Hatu PCN yam ya ka jingduna jong ka AMH hapo ka blood report jong pi. AMH kade ka anti-mullerian hormone ka bapenmi e kisambai jong pi. Kade ka jingpun i ya ka jingdon jong kisambai ha ka tu ka por. Kam ya thu sundan ne kilat jong ka pregnancy. Wat lada ka AMH jong pi kade point 2. Wat la ka taru pidang dan ya ka lat ban yok hun. Kalang keburam bat kecing song sarong ya ke jela bat ya ke ribar kawai hakaba ubat don borum nong ulayot ra ya ke nam lakdu jong kecing ya ko penidok sa kabalatip kum ke Master Asia Pacific Bodybuilding Championship arajar arposau kabala penlong da ke World Fitness Federation ha TIU Theatre Makati City ha Philippines. Uba don borum nong usam larang ba na ke jela Meghalaya. Ulayok menra kanam ladu ka Mr. Asia Pacific Bodybuilding Championship arajar arpusau. Bat yoru ban pediang ya ka Provisional Division License na ka World Fitness Federation. Haka jeng ko penidok sa bala peniat na ka World Fitness Federation. Bala sedang naduk ka laipui terik unailar, haduk ka arterik unailur, haka TIU Theatre Makati City, Philippines. Uba don bor rumnong udai na kasinong maulay nong kuar Block 6. Baru layo ban mi pertai nengkong ban yashim benta hagje ko pni do aksa na do kasnam arhajar khatra hagba hagen ni kasnam ulayo ban ra ekanam Mr. Northeast Men's Physique and Classic Bodybuilding hagasnam arhajar ka kanai ulayo ra yakanam Mr. India Men's Physique hagasnam arhajar arpuar ulayo ra ekanam Mr. Asia Men's Physique hagakerdan kebalai bagade hagasnam arhajar arpusau ulayo ban ra ekanam lado Mr. Asia Pacific arhajar arpusau Men's Physique bat yoru ban pediang yaka Professional Division License ubelong nongil akai ban ningkong e nak jela Meghalaya ban yo pediang yaka nika license habaya keren baruba don bor rumnong ula penpau kejing kemen alor kejing yo ora ekana mlado kam tambu ulong nongil akai ban ningkong e nak jela ubalayo ban pediang yaka Professional Division License hakane kelempung Ula kenturu ki kuan samla bagi day ban penyeso elade hagi sports baper kam tam hagane kapor bagi kuan samla ki ngop bagi jingdi besniu kumu drugs bat kiwe na kaliang kasnong maulai nong kwar bat kayeng kasam kilapen pau ya kejing song sarong na kubenta uba don bor rumnong uba lawan ra enam bat buram om tang ya kayeng kasam ndra ya kejela bat kerihi barok kawai uba don bor rumnong menta ulete a kontrak bat ka World Fitness Federation lang ba pro card apo ka jingilam uji Lansfield ubadai president kani di sibunta jonga kalong kadi ka title bang yo amta di ka Mr. Asia Pacific te kani ka sin ka baar kasin ka dikong ka hustam aja kuar bang wani khun ha ka bang layo ya kanam yang ka title long ha ka kerdan bronze ka balai te wakata simna du di kerman te mesim snem arjar fulai ngai le tinge ngai le bha ngap kre ka bet jong nam ta kan snem te mentau snem arjar sa wan biang sisin ngai khun biang ni ka title Asia Pacific te arjar sa te ha ka bang la yo e kanam la du ni ka jong snem mentai Mr. Asia Pacific te arjar sa te ba kum ju ru bat ngai yo e ka title ya ka plukat mai khot ma long pro athlete long berbor man kapor long bunsin long ni kum kapo ka long ka sports ka banga don long bodybuilding nei te kalong ba ngi khun ko amateur bet te long kum ong nga long menta di kasin beningkong e na Meghalaya long banyo ya ka kerdan ko ka pro kat kin long hapo ka bodybuilding ban long pro athlete te ngari beningkong menta te long sungu ni kong kani te sungu ublay tai kadra blai ngani kabor bangla ban khun bangla ban kumtak ma ban yang ba kumju di khaying jonga ya kalong ying jonga i lok ing nei men parai perlok perjor i mama i kha ki man te boro hi jingarap jing sport jongki te khlem ki nanum la ban poi hani khadan kata